tuna chuan auto cross 4 wheel in tlan siak kanen bele thung don tlan hosper tur hi lalrem ki mahania ti matom driver ani akar hi grand i10 astania tune danglam fetani asta thabiu maya abodi tizang turin malam po hi athon kol ovio mai ama hi electric veng mi ania ala per lai join lai kong poi lai tak ni konara diktakin akola 4 wheel ani to boka phi apona deuni mai thai khule maya taxi ra hian barrier tape atlunania hei he sik oi mi lawani an sik zevemo an sumo ni chuan penalty pek tur anni voi khati sola an time second khat belzel tur ani dona car racing a hian ramp antlan velava ramble strip po antlan lawani sira hian kalna tur siamania maru chu off road ani awangin tlana all ai lo le dik tak chak sia tlana nga ya all ai tak ani hau lo car race a hian final a lapni tlan turania lapni tlan chunga a hun hmang sem ber kha pakhatna ani mai don ani car biga hian entry som panga omin chung ho chuan in elna nimina le nimin pialama te han lo nei to ati thazual mi panga ten tuna hian final in ti sianan machon mek ani amalte te tlana nia tunatlan mek hi soito angin lalrem kima te te ania ati matom driver hani lawmawm pakhat na latu hian cheng sing khat le trophy an dong don ania tlan thabiawa minute ni second ru mini second somthum pariat hunna mang ani tuna kan en le tur hi zo sang puya team doni Hemi ani vele thunga akar hi swift car ni in exhaust le tire po athak ania atar man hi off road ta na tlan na tur pi ka siamania amman po to leni baigang thuin starting hi ti fungai le maya light thim rule chia phit chu hal thi mangai ni team doni hian 4 wheel biga hian an tho lok thin le mai season masa sang ni sompanga season a phei chuan team champion an lo ni hel tonia auto cross hi sum sen so how tak view maya car thale chakanga ya race atana in both saina po how tak le ania race atana in both saina po hi sum sen so how tak ema car tha chaksi mananga ya compressor te ti sa nanga ya chung te ni wang te po chuan ania chak tak maya dim bak sak lo tlan te anga ya engine block hian tlan ke pop pop fovoni hung pon lama tangin thian ten han lo au na sa thea kan huang hian car racing hi rual tlan ani lova malte te nan tlan tira lapni an tlan chunga hun manglema piang kha ti tha anni mai don corner right pai vir mop mai a follow lo ni na langa ma se hunero pai shet don ani last la pani to lo manala lo phatheng emo hriata ni ri lo zo sang pia team doniania akar hi swift car hani e kha drift pain sa le mai penalty mu phatlat mai a mu nom le mai zo sang pia ta ne ro athawak lo minute ni 13 second kuna mangani
Tunarun tlan le turhi Jason Sinha asama tanga local ania Extreme Games Association of Assam Iowa tel hani ama hi gotia achenga MiMSA race hian autocross le sarkita voyeng moza taron tel ve to thinani lom manero alala lo hlau chuti chungchuan state po na tanga regular takaron tel theih afakom hle mai Omega from Charlie. هذا وركعت فقط مستيق سلام سلام Hi Chevrolet Spania MSB ignition le free flow exhaust havoni Jason hian speed and maintain thaviu maya chak dewatlana brake le chiamang chi kha ati velem lo هذه الوقعة زورنا تباله لو هو صح minute ni second ruk mini second sompu pasari hun amang ani tuna kan elle tur he team brotherhood driver zone na hani vele thunga kar hi zen ania in tlan sing na tur sima phailama anti chaktir ani anti un tir ni exhaust free flow manga MSB ignition baka ake hi Yokohama off-road tire mangani car tiun thiam lar tak anyone ten andu taka antiu sakania atiun nan po hian sumtam tak an seng ani sonu na hit driver thatak mai nia MiMSA race hian four wheeler trophy te po lo la toni akar hi chak thalu tuka off road a hian a in high na sal tuk hi man thiam har le ding zok ni te poina langa circuit race le drag race atan chuan he car hi du tu samin a chak ton ani he thank you ati suat palta penalty a buem o a time a loss tiro chiang a poi phak mai thei ni Yo cho cái tên lộc con in chỉ thấy tôi cái gì chỉ thấy tôi đấy. Ở sân trên chỗ con in đây là được rồi. last lap zo trap ta minute ni second som pali mini second som li pali hun mang ani
kan en le tur hi Samuel lalmal soma team brotherhood Thalfavang mi hani vele thunga MiMSA autocross masaber kumsang ni som pakhata khan brigade field na tumin lawmawm pakhatna ani hian alo la tok ani start chathia automatic exhaust amanga starting a hian akenung lam in hai vak lova ko chu ngal zuk thiam anga ya corner a hian speed lock tim baka brake man thiam angai em boka cycle hơi ba hay là rồi hiện tại đơn cycle bắt đầu từ hai dòng dòng khác nên cái của lại kia nên không có từ này cycle rider họ khác cycle nó cần từ dòng dòng khác nên cái là hai nên không có từ anh ấy á tlan chak tum lutuk ain speed angai ranga maintain thiam pui mo hle tlan chak chiama brake le vak hian an speed atirol khai lova speed ngai ranga tlan thiam kha pui mo hle ni Samuel hian MiMSA autocross a lawmawm alo huinol to a two wheeler circuit race at the port trophy hello la to ani minute ni second som pakhat minute second ruk hun apmang ani karin tlan si khan pakhat na Jason Sinha EGA panina lalrem kima tom pathum na Samuel lalmal soma team brotherhood te anni Ole tuna chuan cycle race final kan en vele thung dona junior cycle race final tel tu te alana republic veng ani hian BMX kala Andrew Chaltang mul veng mangus L60 chuan lalrot fela hun thar veng between rock rider 5 20 MTB kala chuan lalrin dika khatla mangus montana MTB Augustine Melriet between rock rider 5 Lalsang ki makhatla between wipe 5 BMX lalom ki ma between wipe 5 ramlun veng rolo puya republic veng BMX khala isilodin tluanga chaltang veng lai mangus L60 tlan hemunom le mai chuan tuna hian hei kan huang hian anin zui dia amalama son fal deu takin pakhat hia tlana alana ani hi alana an phalo le maya corner hilak ki mangai ve le maya atisual tep mai so chuan tisual teu nak le mai muno man ti hei asir vela mi po hian an muno man ti le maya trang na sani ni ho he mi pakozet mai ania junior ania atu tak chu chakang mo tunge pakhat na ni don amalama son fal da ka alana ning ka hia acha khop mai ni hi republic veng ani BMX
akhala mo zota final lap chuan alana pakhat na nia Andrew zo chuan liana chaltlang mual veng lal ruat fela patuna ani senior cycle race final hian mi panga antela marcus vanal siam chaltlang veng lai jim lal ruat kima aizol veng lai robinsona chaltlang mual veng in lalen kola chaltlang ding di veng lal rin pia chaltlang mual veng ten nia amunam hle mai tang hle mai a online thau lu tu lova corner pon la thiam hle mai corner a hian chaksi diksit la nga ya ni nung phengar ngar hlom mai helmet lian pui puin khuma tu tengen ni kharia thiam har to hle mai ni he marcus vanal siamate jim lorot kima robinson ate lalen kolate laurin pui ate han nia tlan chak hle mai a lap ni tlan tur ania au tak ve pian ani nung lama thian ten mino du paton em ti khan le hoi sak lama koreng ha fal ta view maya hi ji mani jim pakhat tlu lau maya poi hle mai thlen phei theu to ter heng nen tlu lau mai jim ro lal rot ki mai zol veng lai pakhat na nia robin chana pani na lal en kola pathum na ani unom le mai le tuna chun bike stand so kan en vele thung don mi zo tlang wal hen boi lo na kan bu mek hi a fela ni vai ko tlang wal ni le so le mai ani hian fg khala ne so takin ron vir kol pui vela tuna bike var khal kan bu he ngapa che var ani he jimmy ani ve thunga ni poi vai kon thawania ne khop mai scooty kan vele tunga scooty khaltu hi francis ani zembok lang valania an bike te hi ti hian in an scooty te hi hetia stand shot an hian nasatakin an cheidang lama an mani thiamang tokin an ti ve ni the internet atang in youtube atang ten tiang khan an download ta an ena an inziran mania inzir ve effect an nia tunakan pule mek hi hey bike avar hi jimmy ania tunahan pathum man ron chevela New Capital Complex dual zo zawla ide sonan peina sa thina ni tunami kha dum balsar dum hi muan puya hani vele thunga mi pali an ron chevela ni thiam khop maya apalaman han choi ka nga ke thunglam chau hian an tuang angin an han equal vel thina munom tak tu setani achang le an malam ringot ten an han tikal vela an tunglaman choi kang thunga chiang chuan khai bing pilet thokang ti ba lawmawm ve kha chu mot puya ani mp a ni tlang nom tlang walania scooty kan bu hi francis ani zembok tlang wal kan ti to kha jimia kan bu meka jimia ani hian apache bike hian ne khop mai khoi ne so tak zet ani nè an nung malama choi ka nga ake nung choi nan tikual vel ani mon puya mp ani ti rei thei le mai mon puya hania hi balsar dum ane so le mai francis an mi panau pang apura mani chau poeng ti ti thulo bidang pur le hal phei jun poi thak biu long mo ko lo ti dewa maro chu kha choi ka ngani yo che khai kha mi pui pon an lom nang yang mai an ni ho hian new capital tol zo zaw lai an theiang angin an practice ve trina tiang chuan tv lama te youtube lama te khatiang chi hi an ena an zira an ma ni a hi an zir chop ve an ron mai ni maro chuan za puyam lo hle mai tiang khop hian mi zo tlang wal ten talen an lo nei tha ani Jimmy kha avahan thiam ve turu hle mai amalam pang khan adinga nung lampang kang na sa mai tinga ti thei tuna nung lampang ina be vele tunga
mu nom hle mai thlir tu pon mi pui pon mu nom an ti ni khai so tinga ti thei tur so chuanin be na satangai veng motang mon puya pia chuan jimia ain tlan thel sung mai sia lak bik tur ria thiam harang reng khop mai scooty hi Francis ani vetunga an thiam ngang mai nileng en mai van cha om te reng em Thalfavang kot an ni hian an ti luzual ani mi dan le mai ati hian MiMSA te hian an ni hian thiam na le an thei na te midang te mua pho chuak thei turin tiang hian rem chang an siam sakania tuna kan pu mek nia felania FG ni thiam le mai amalama breka anung lampang khana in pai qualtir vel ani amal te in pakhat te in han ti tir poncha kom viu maro chu hun a he de lek don sia wan ti hian arwalin kan han ti tir mai ania cameraman tan po lak bik tur ria thiam har le maya pakhat an pir choi line le nama mu nom de mai pakhat a lo che vele bok thin sia kha rual vek mai ni bok sia boi tha gang reng khop maya ai a pela a thiam le mai a pela hi a bike hi kan soita han FG nia khai ama po in fit ani kha in bin chak mai ban mu nom te reng em